asem a wode abreye fidie no koso amane na ha ise ne ye wode fa bebre de mamu ye tia mu nyina ya mamu nyina kwa ava ye da ase papa midi de afia amankwa tamaklo na misha se bibia wo jebre na o hye birthday for no Mr. ye will film ene so ye de beba na me wo Dr. Michael Chematin e wo ha C4C homeopathic hospital Dr. Penny e wo ha na ormanya hoho bi enti na o se edi ahoho no ho enkomo adbra Indian medical specialist omode wo monsra ba C4C homeopathic hospital omo ba baboa yen ya adwuma ese Indian no so fa no a C4C de ye na adwuma ene so mo titu omo na mo aba haidi ese na ayaresa na ye de wo mo ho direct timene dog e ba be di enkomo afa ho dog ye mo akwa ba o man patcho me da o nyankopon do no no bad there's one file bibia oh EMBA ye be on the 11th July me patcho oh okay I'm saying I send off an interview. Yeah, they are quite cautious. Yes, I did last week. Because no, but for me, for me, it is a mere set. Na, yes, when you are me patcho. India for no more kasaba. Me patcho, Wow. I think that this is the third time on my back Ghana. I think the first time India by Ayush Ministry, about 4 medical specialist free India buy no was 2019 ho. Nto mo buy me kai say you could share NAPTEX CCA no CT vet commission board no. Yes an could share honorable Frema Opare chief of staff. Yes an could share I think Accra Technical University board no. Na ye hwe kwan anka ye de ye be KT medical homeopathy training no into the curriculum near there nti this is the third time or more about but this time ne there more for consultation ye share area hold on say C4C ye di edwuma organa ha che de bia ye kan India homeopathy na ye di edwuma me ankasa so de Kolkata India na me so megije mentete ho aso na me ye me clinicals ne bi ewo ho nti na hu behia se yare bia yenim nie nimdie de se ni nipa baako etrimo even Ghana ha kra no sometimes woko ayaresa bia eto ne edinya yetumi ma letter na either say obekwa corporate medical visa in India embassy high commission na akopie mu o man India sisia no to avoid the cost say busuafo amohwe beka se bia ko India na ana se koye we no sia no ye the Indian medical specialist Dr. Palak Adiaba enra nyame adun aba bedu o man Ghana na wunti na waba na nhihye ya ni se baby biara wo hwe ye free se wo hwe ye free Kumase wo hwe ye free Takrade wo share free baby bia central region Aguna Dobeng Aguna Suedru Cape Coast wherever in Ghana no o de se flight Fana Fabra se VIP bus so Fana Fabra na nya special appointment with the Indian doctor yare ahodo a oba be hwe specially no yare aye kranko ebia wo share na pay yare bi wo nipadue ne mu ko either be say stroke yare issues of infertility issues of mojamboro so what diagro so ache esichire yare edidi wo nipadue ne mu ache anampo wetu wonan akọ ayaresabia hudo bebre even waba C4C over the years I mean from 2015 sa nyankopon Adom utumi ho say improvement ewo ho obi so ho awaba nanso onya improvement de bia metaka say enye obi a okọ aso dem no obekọ heaven sa so na enye obi a obekọ ayaresabia no na o hese bi obenya ayaresa 100% ezan say enye baby a na deben 100% mintumi nka say ebia waba C4C nti 100% but enunti ne yede Indian doctor no ede aba say odi ni nimdie eba abeka ho nti baby bia wo bia no
first 100 callers for every branch. Your numbers mienu was screen no eso chro number no na first 100 callers ofra ye be ma 4 special code ye mouse a code na code no e na wo de ba be hu eye India doctor no me ba cho forget to say bia kasa no untumi enchire mo yen so ye wo ho nti yankopon ado ba nurses ne doctors e wo Ghana ha no e wo C4C ayarsabia no ebeboa na ya chire mu wo yare no sene ete sene ono so beti ase na wotumi di ne nimdie ne eniama odi abayina no ye betumi se if say conditioner say ye refer na say ye de wo emergency and ye do ko India ovisa no ebeye free sa so na ayaresha anasa ayaresa as I say o ma India de ma no and also ebeye 100% free I no so untia ka indeed say ade a ye refer we do ko unze oba India especially baby this particular doctor no one 2 center ya chemo general cases ewase and I about to say kokram especially they all over the world had kokram cases not less than 1,000 cases every day in that particular center are all over the world in Crawford every ho eba ho nti emfa oni baby a wo oba it's only Greater Accra region Adenta SDA junction and China 7 a.m. or betina say nti ma me baby bia wo bia de fa wo ma me bra fa wo nana bra fa wo papa bra oba wia at the end of the day no branch ben wo na obetoa wo treatment no so oba na ye hwe condition mu kura na se nro ni bi ni ha na se oboa na ye kra nro no kura de ba ma me ye wo ya yes anhihye ni na se ye pagya so do koso a ye do beko oba nkran so na se ye detain wa na ye admit wa ye wo male ward wo ho ye wo female ward wo ho ye be admit o kama na ya toa wo treatment no so nti we aye nhihye ya ye de egu aye na kwan mu ane baby me de no aye se broso na wo se ye do kwa ye fa wo flight ka na wo cost medical bill so ye fa no ye me de C4C aya de wo de partners free India one more abano one my idea nti ye we no ye ned ye package wo ho ye nyarewa ahodo a C4C so nyame adom mosa yo me da say ba nyarewa eye kranko ne be ka say chronic no my main issues of infertility betumi aye oba course betumi aye bema course ye hwehwe ni munyina na yetumi ehu beebi a ifiri oyo ba na se wo ba na ye check bibia na se bibia ye okay a ye be pese wudu wura so ebeba wura so ba ono nkwa na ye check na se bibia ye okay a ye be ka se onfa na yire emba at times no so nipa 2 etumi babomu ena eba issues of stroke cerebrovascular accident and ye be ka se CVA adwemu akwanhia no eno so ma me emfa ho ne baby a condition no ete unze eba wiase ha dia na ye kan medicine ayaresa anase ayaresha ejina India sisia no engineering IT technology medicine man India enti emfa ho once a chronic no issues of liver conditions C4C yankopon Adom FDA a register ne beka say liver tonic ye de boa issues of liver condition all forms of hepatitis ahodo emfa ho ne condition no the way a ete ebia what try nura hodo C4C ayarsabia no ye hwe sa yare kranko no eba issues of hypertension so yame adom oima bebre na ye omo efri omo blood pressure medication so make for the past 2-3 years no omo mfa blood pressure drugs again sa so na eba to say moja ni mu na esichire wo mu ebeka say moja no esichire na abro so nti wenye esichire yare as in diabetes and also one major condition so as C4C ayaresabia no yeto ye boase ehwehwe wo nipadue ni mu na yehu nia ekokan ya ama moja no akosoro no ntun se
the must C4C ye demos ronko ne say yare ahodo aye bobo enia no our interest no enye yare nankasa but our interest no yare no far by into see ka diabetes no na ye ka pancreas because the pancreas ni tochima and a day yare esiche yare no eba until we look at such causes and na yetumi enya ntoboase ahwe nti maame papa branch baba baby biara o share Adom TV efree no bomoden na boaboa ho na ujene no wakwentu no ye no ntem mo amwo kofodua temanka ha de mo ben nyambo echina 7 am na ye bie ayaresabia no 9 am na India doctor no atnase enti first 100 callers per baby bia wo free no ye be ma osa special code no number no 050 00 40 331 050 00 40 331 and I said 328. It was 05000 40 328 and I 05000 40 331. Numbers no so I was screen no as a mpacho kai say numbers see up to and then in 5 o'clock to be able to say arrange appointment no Emma doctor no until by 5 p.m. no after 5 p.m. offer a chedi and a package no ya close dog ya dase ya misha papa ne adwumadene a wo ye Dr. Michael Chamatin